Inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je danas razrešenje ministra prosvete Mladena Šarčevića zbog, kako se u saopštenju navodi, neodgovornog ponašanja i licemernog odnosa ministra tokom epidemije koronavirusa. Ministar prosvete Mladen Šarčević juče je izjavio da se moraju poštovati tačno određene procedure u slučaju zatvaranja škola i zapretio sankcijama, rekavši da odluku o tome ne mogu da donose direktori i najavio sankcije za one koji su to uradili na svoju ruku. U saopštenju inicijative navodi se da se Šarčević u trenutnoj situaciji istovremeno zalaže za održavanje nastave u osnovnim i srednjim školama, a da kao suvlasnik jedan od osnivača osnovne škole Ruđer Bošković odobrava da se u toj školi nastava praktično suspenduje, odnosno da se izvodi putem interneta. Zamislite u svemu tome, kada se govori o danima o tome da li će škole biti zatvorene ili neće, stav vlade je da nema potrebe za zatvaranjem škola, čovek prosto za svoju školu, za decu koja plaćaju njemu školarinu, on za njih obezbeđuje drugačije uslove i posebnu vrstu zaštite. Takva vrsta licemernog ponašanja je krajnje neodgovorna i ona pokazuje da u stvari ministar prosvete ne radi u javnom interesu, nego da pre svega stavlja interes sebe i zarade i profita i onoga svog ličnog posla ispred interesa građana. Mi mislimo da to prosto je nedopustivo, a posebno je nedopustivo u trenucima kada su ljudi uplašeni, kada su posebno uplašeni za svoju decu, to prosto ne bi trebalo tako da izgleda. U saopštenju Ne davimo Beograd navodi se da ministar nastavlja sa bahatim ponašanjem i pokušava da skrene pažnju javnosti da navodno ta situacija nije u suprotnosti sa preporukama Vlade Republike Srbije, jer evidentno istih nije ni bilo. Na ovaj način se nasmejao u lice zabrinutim roditeljima i građanima Srbije, kojima je u ovom trenutku najpotrebnije da znaju da postoji stručno osoblje u obrazovanju, dečijoj zaštiti i zdravstvu, na čije preporuke i znanje se mogu osloniti. Ponašanje ministra je evidentno suprotno potrebama roditelja, zaključak je građanske inicijative. Inače, po mišljenju doktora Predraga Kona, epidemiologa i člana kriznog štaba za suzbijanje COVID-19, škole bi trebalo zatvoriti do kraja školske godine, a nakon toga organizovati nadoknadu nastave. Doktor Kon smatra da nema smisla zatvarati škole na nekoliko nedelja, jer bi se u tom slučaju deca vratila u klupe u trenutku kada će epidemija biti na vrhuncu, te da će u slučaju da ovakva odluka bude doneta, podneti ostavku u kriznom štabu. Ipak, Kon očekuje da će ipak biti tako odlučeno i da se tek očekuje veći broj obolelih u Srbiji.